Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Meghalaya State Rural Livelihood Society kalau pelat ba kisan lagi kali kibedailing bag scheme Ajivika Gramin Express Yojana kabelai syaki cluster level federation but ia kini kali la pelat ba do Menteri Ketenaga Food Civil Supplies and Consumer Affairs haringkat kejinan lang UMLA Karambra Jerngam URG Moment. La pelat ia kini kali haga jingalang kablalong ha office jong Commotion Road CNRD block haga balai dan ringkat lang ru BDO Commotion Road block uba ar Kharkongor uba Malcolm Star Lingdop Maunai DMM MSRLS West Khasi Hills District uba Edmund Dakhar BPM MSRLS Motion Road BMMU UMDC Kathan ba S Rashir bar kiwe. Nabalem jong ka government jong ka di India, but ka government jong ka Meghalaya ro. Ya mentahi ni kampai man sya ki CLF, kami kampai man sya ki SSG, kami kampai man sya ki neki cooperative society boper ba kinla ban longkum kita ki shalendem ki ban pentulun ya ki kam penroi nam ta kecela ka jokali borakoi. Bangiwi ya ka roi kapal ha kini kidong ki thai kini kidong ki thai ki jungi pajabatan kala panlong kadi ka jing tresitom ka jopi kuma ki ongino kren mene rahman kadi ka jing tresitom ka jopi joki SSG joki CLF par ha ju ka por kadi ka jing tresitom jong kini ki jo kene ka jo ka blok ka jungi ai jumbiang ka jing ro ya ka blok ka jungi balala ban tresitom rengkat bapi nam ta ban penurlong ya kini jing tumu par ha ju ka por Ngai kapulang yakini ki perlok kijungi ki official ki staff jogane ka Meghalaya State Rural Livelihood Society ki pelatrish tom pat ki pelapan urlongi kopun ki program jong ka NRLM ka penlong successful lane ka penlong ba jom hapok jela jungi ka dehi ka jing trish tom jong ka ne ka Meghalaya State Rural Livelihood Society bari India na tunjuk na ka jawapan India ru ngiron kam ya kacing ya trilang. Dena terkadang sampai mat jadi SSG, dena terkadang sampai mat jadi CLF, dena terkadang sampai mat jadi cooperative society. Pangikpa kita kiskin paper kita koi segi grassroots level. Bangi kita channel koi segi grassroots level lalu segi paipa segi nong paper tam segi nong tentang kali lembar jompi. Dan lembar jompi ngiran kami kata kacing tray binon kembali kau mana kata kacing tray hok bapin kami ya long kibaya sa kalian berhak juga kau vision kecuali bapin vision bapin dan berhak juga kau kiran kamu ya ketika transparansi dan kita kacing tray hok bunsin kunci society dan bunsin kacing tray lah bunsin agak self help group dan yang apa ka Vigo dan ke SSG ru enten ni feel no nakadaw ba kamdon ka transparency ba kamdon ka transparency ke heki accounting no ka jing ai jing ken ne jing ko bian ne jing ken ne jing lo tu ya jing lo tu jing sa ba kene ka jing long la ngi pe ka business lo ka di kumtahi la ngi pe ka imlang ka salah lo ka di katahi la da ba kambing kamsen dulu ide itahi ka tai ka kamlo crucial ba ka transparency ha ka ken ka dia dia ba pia trelang ka group hindi dapat mau ya kata apa kapisa ke banginyo ke cingera ke banginyo adalah di ke skim job government lalu ke bapin kamai ni di bapin kamai minta ke di bapin ya maintain ya ada transparansi dan ke cingku ya ke committee ni ke account di jopi kenang baka silap jopi dan ke SSG jopi kanya berarti mau ha kami ke geran bapin pedkut no tang ha kanisi shaleman kandai ke kas kabaikan ya CLF ba ka jingmu jong sarkar India kadong ba en ai kini kali na kabenta banyo ban pendon kami ki kum kita ki public transport mo tamban kenya jing ba jong ki sanadu mo te kani kabaikan ti orang baikan ko piso tu ne
kawat ka seed capital. Yan, di kwa ba kan manage ka CLF ya kaning pisa. Nda dat siyo itu yung members ka nang nila doon ikaw Rebecca Marbanyan, ikaw Melby Junior niya, ikaw Bandrisok Gabriel na tayo Tesh Mahal tersa. Kini enda kita dat siyo yung kaning pisa. Ti kawat ka doon ngimni na kanyang jumingim ang ay kasud niya ay katakasyon bet lang hak CLF mo. Bat kani ka pisa nda ada perhai yang ini kabut ni recycle kan untuk bisa ni ay advertise dia nga po CLF joni manupat bakwa mansim. Tidak pun dak balik pun ni kamot baro nginiyo bentalang. Bat ni sudu batang ngaway kali numla ban ay service ya baro khat inong song Tengok di dalam kampung. Ini kebaik yang kalau anda nak kapor nak CLF kadisat karaino OM labun praktikali melongsu kamdan business. Te yang ini bisa diperkat berlain atau kawai. Terkata kata syawal CLF.